Әвәл Аллаһы күкне һәм җирне яратты. Җир йөзе әле сүрәтсез, буп-буш, төпсез упкын, караңгылык эченә чумган. Аллаһының рухы сулышы сулар өстендә гизә иде. Аллаһы яктылык булсын дип боерды. Һәм яктылык булды. Аллаһы яктылыкның яхшы булуын күрде. Һәм аны караңгылыктан айырды. Яктылыкны көн дип, караңгылыкны төн дип атады. Кич булды, иртә булды, бер көн кичте. Аллаһы суларның уртасында бер гөмбәз булсын, суларны бер-берсеннән айырсын дип боерды. Нәкъ шулай булды. Аллаһы гөмбәзне яратты. Гөмбәз астындагы суларны гөмбәз өстендәге сулардан айырды. Аллаһы гөмбәзне күк дип атады. Кич булды, иртә булды, икенче көн кичте. Аллаһы күк астындагы сулар бер урынга җыелсын да, коры туфраклы ялан калкып чыксын дип боерды. Һәм нәкъ шулай булды. Аллаһы коры туфрак яланын җир дип атады. Җыелган суларны диңгез дип атады. Аллаһы буларның яхшы булуын күрде. Аллаһы туфрактан яшеллекләр үсеп чыксын, төренә күрә орлык бирә торган төрле үләннәр җимешендә үз төренең орлыгын өлгертә торган җимеш агачлары үссен дип боерды. Һәм нәкъ шулай булды. Җир өстендә яшеллекләр, төренә күрә орлык бирә торган үләннәр, җимешендә үз төренең орлыгын өлгертә торган җимеш агачлары үсеп чыкты. Аллаһы моның яхшы булуын күрде. Кич булды, иртә булды, өченче көн кичте. Аллаһы күк гөмбәзендә җир йөзен яктырта торган, көнне төннән айыра торган яктырткычлар булсын дип боерды. Алар вакыт, ел фасылы һәм көн исәбе галәмәтләрен күрсәтеп торсыннар. Һәм нәкъ шулай булды. Аллаһы ике бөек күк җисемен, зурысы көн белән, кечесе төн белән идарә итүче яктырткычларны һәм йолдызларны яратты. Җир йөзен яктыртып, көн вә төн белән идарә итсеннәр һәм яктылыкны караңгылыктан айырып торсыннар өчен Аллаһы аларны күк гөмбәзенә урнаштырды. Һәм моның яхшы булуын күрде. Кич булды, иртә булды, дүртенче көн кичте.
Allah'ı sular tirik can iyeleri bilen tolup aşsın. Yer yüzü üstünde hem kuk gümbezi astında kuşlar ışıp girsin deyip buyurdu. Hem Allah'ı zor dengiz canvarların türlerine qarab suda kaynaşkan barlık can iyelerin barlıktır ışar kuşlarını yarattı. Bunun yakşı buluğun kurdu. Allah'ı alarga özünün fatihasını birdi. Urşigiz, işeyigiz, dengiz suların tuturıgiz. Yer yüzünde kışkırt urşigenden urşisin dedi. Kiş buldu, irte buldu, 5. gün kişti. Allah'ı yer yüzü özünde türlü tıkımdağı can iyelerin, qırgı hayvanlarını, tirlik hem haşeretlerini buldursın deyip buyurdu. Hem naq şulay buldu. Allah'ı yer yüzünde türlü tıkımdağı can iyelerin, qırgı hayvanlarını, tirlik hem haşeretlerini yarattı. Bunun yakşı buluğun kurdu. Allah'ı kişini öz suretimizde, özü bizge akşatıp yaratacakbız dedi. Kişi dengizdeki balıklar, kökteki kuşlar, yerdeki hayvanlar, yerde hareket etüşü barlık tiriklik hem haşeretler üstünden, yer yüzü üstünden hakimlik etsin. Şulay etip Allah'ı kişini öz suretinde Allah'a akşatıp yarattı. Kişilerini irat hem hatın kız etip yarattı. Alarga fatihasın birdi. Urşigiz, işeyigiz dedi. Yer yüzün tuturıgiz, anı buysındırıgiz. Dengizdeki balıklarga, kökteki kuşlarga, yer yüzünde hareket etken barlık can iyelerine huja bolugiz. Allah aytdı. Mine, tufrakta ırlıktan üse tırgan her bir ulenini, jimişinde ırlığı ülgüre tırgan her bir jimiş ağaçın sizge tapşıram. Alar sizge rizık bulsun dedi. Yer yüzündeki her bir hayvanga, kökteki her bir kuşka, üzünde tiriklik soluşun tuygan her bir canvarga azık etip yeşil ulen nasip eten. Hem naq şulay buldu. Allah'ı özü yaratkan nerselerini küzden kişirdi. Hemmine her nersenin gayet yakşı ikenligin kurdu. Kiş buldu, irte buldu, 6. gün kişti. Köknün hem yerinin, ondağı bütün nersenin yaratılışı ene şulay tamamlandı. Allah'ı öz işin 7. günge bitirdi. 7. günni ol mübarek kıldı. Anı izge bir gün iterek ayırdı. Çünkü Allah'ı bütün işlisi, başkarası işlerin tamamlap, ol günni yol etti.